Kadang ko Yesus Luzon diho Haroson dito No kitang balot Yesus kasasalit Orongo mamululi Ay soko iwan Sinunod Kadang ko Yesus Luzon diho Ay soko Jesus Luzon diho Kadang ko sa dito ni Jesus Ano misisa takod isang sambayang? Kinarahingan asundo isang kadyang sorga kung sikaw dat kasuaban diti kanoy hay dat insan pakago katilambus maya do kay sisan na kasuaban do baynod sumambayang palagasan na da alumi sa piramutan dahay gisom dot irin na dahit mamonsay dat atibus olanus sa kaindalanon diti baktian dahay do kasuaban do bayno tinasambayang dahay iso ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, mabaras ako asanong kasuabon. Hari nuno di bayan hay. Hari Selasa ka. Okay? Patutuko to kala YouTube. Kasuabon na po bayan nga ay insan pod ay insat ngon sikaw toko mantado pangahakan da kinorohingan. Miyampay dot panghakan di siyohom kano to kakagod kapag yampay maya dot kasisan na sumambayang kasuabon na bayno. May dati patilang buso dot o sikap tulo na po panambarasan dati bayno nga katangkabo. Patumbayaan ako dot monikid da pa dati nga nakumbala harohot kapurimanan harot nawayaan ginawo dot atangkabo tumongob tay ko ilo ni kumontakod karisawan tay ko boras na pasuay nga kakuatiran kuatir isuanggat kitab Matius buku 6 ayat kedua na hapadam limohom gisambot talu na hapadam mapat ilo na lapira-pira ayat teman dati imbulaya da kasuabon na bayno hal kekuatiran mantadidi ihon na po nga maburas kumado kayo kada kau kotongob teka kada kau katangkabo da kaposiyon no nunuh nang kuot man da kayo akano teka inumon kada nak tumongob da tinanu nunuh nang kuit pakayon no o kaninang ko ka itinapakaposiyon nga lebih penting mantad ko makanan tinan na po nga lebih penting mantad ko panampakay ino po hit ay katangkaboh dot nimbulayan da gulo da hitingan nuno makan o minum nuda kayo katangkaboh nakuratu otuong takopat tumuhun dot ay kumaraja otuong no kagulit nagikago da muli walay akuro kakuan na po nga magihum tako dot kakanakanon ilo nahi kapagulo da katangkabo dati aya numadi akanon ni tiswab ka mumbala di dat numipis-nipisat kayobik
dompet koyobik ka dompet haron norong aku koyobik ka numipis-nipis di binulang nga tumongob bodid numadehot pemolinget hodiah ka om pinagulo na dahiti dat inapohi katangkabo dati nga mimangga ilo nakanta katangkabo dati nga numadihot ay akanon niti suwab ka om okon na po kayo akanon nga panampakay okon ikaw iti nat bangkad dati okon ko iti rasuk okon ko pono sokot okon ko garung nohot katangkabo dati nga oritan no pulo panampakayom hondiah nolot ay sambulan no didaan na bayaran no korita ka jadi nga katangkabo no gi do no ditulan ihumon no di bank panampakay no bangay lobo nga noritan do hitidot okon ninangku ko iti napokoposyon nga lebih penting mantad ko iti takanon om iti tinandati lebih penting komantad dot panampakay o kaping pama dompet ara at di ngaran na dompet kaping mumanga di ni pisa kaping kaduna po damonom nga intangay dati lo tambolog dahil tawan iyolo na po om amananom naging mongomot om amu moni munggot kokori bakal dahil tangkob nga onuan dat takanon mantad kinorohingan dahil suruga o ninangku ko iyo kayo na pohom poy mahamaha pa kayo tambolog ngahi nga mo'y mapanakaw kanda dati mo'y na panakaw lo tambolog nga tumano da pumatigya ko basanan dit ay tulun-tulun di nakatalib di laid it okon ko zaman natin dondo ilat zaman perjanjian lama nga okon ka perjanjian lama bo ko basanan di tulun-tulun Israel nga ay isuang dot hara turu taun san taun na po nga hari taun katuru harohit onuan diolo dot pakanan pologoson monto katulun na masikin tulun di taki haro om nagi itulun-tulun dat ay apatut ta uhupan miagal ko ibu tunggal nogi pologosan na po ngayon dat tambolog te kasuang talon pengkurah to kayati momuhaw nun do wah kon po ko pukot harohiman rosuno rosunon dati tong tambolog pakanon da kinorohingan ka mo'y di panakaw ti tonom dati ka nga kaswayan ani bo sakira piad ata ko mongumo kakani ngay tambolog hirin pa nga papakita dat okon ko sa mata-mata dat mo'y na panakaw di tanom dati kaposyon nila suang talon ngay ata ko piya mongumo kakani la suang talon mimanggat papakita dat ay mani kinorohingan gompio om ay so imati okito dati dat ipiyahit rumun na tambolog nga ay say okito dati kayong bulaya dati nga minongoring ngay godu harodiho paray do na timbung gahiri mantimunga ay sa tangkob diolo haran na pa tangkob bila suang talon ngay iti tulo na may panakaw yati imoy pagano miagal na pondad ilat ang pumusuon patiukan madu kalulut tantadan isay di may panakaw kon makungan panakaw ngon dati rumpako ilat ang pumusuon ngay may pagano noritan na po diti nga tambolog ay lan na po la tambolog mamirumun no ay say kumunda tangkob
memirumun nu tujuan di rumun. Adapun kon ko adapun paganakan pagontoluan iri no tujuan. Adapun sangkasakaan sangkasakaan da tambulog. Jadi ilo na di tambulog ni pagalay da kinorohingan dat moydad iyati na po nga ata kada atang kabot ti kaposyon. Amo ra buat nga iyo lo oboro sa kitab nga sinding-sinding na po pamagunanom susuay. Ingga nasip ko dito po impasi pamagunan mulod-tulod miya gala tambulog. Ingga kasakaan ay sa nasip mo magun. Haragay sinding ito didik Jadi piagalon no po dilat iswang Matius buko 6 ayat kedua no po damonom nga iti na po tambolog nga ay so iyo at kaing kokoton ko piyo. Mantad na po dilay dom kaposyan na po dilam miya ganidit ay so kumayon dat modernisasi. Iyati na po gati nga harohot ay istilad mantad ay tinata aramay ito mimpun na po manhak ko pa ng barasanam haro mo isonsong hilat talanan. Jadi mantad po dilay dila tambulagam ay so kamundat. At ato ko kita kamundat modern bo. Ito'y kaposyon. Iti na po tulo na kita no dati harohot modernisasi. Dilay bosikol no. Umbal nam karita iri nga gayatan na suang talun. Karita kuda, karita lembu. Iti handphone dati kamunda atur. Harap po ako nakakasupo kamunda atur. Teko harap po ako atur po yung ngopi. Piyo nuri pi kanday-kanday ang agayo. Kapamanaw na kagati modern. Ina dihit 331 kay bubos at amahal dilay di. Umbal na di milo na di mamagambar. Milo na di video call. Iti na di bayad milo ngay di dat mimboros. Milo ngay di manahak kaboros kinarhingan maya iti modernisasi ito pamagunan. Ay tumano da pod nubuatan di rumpungan kakagwaritan nakagwi na ti rumpungan. Sumano napandam ilo pianda bosi nga tumulod ka. Mamusaraw ta ko pay kura di tumulod da bosi. Nga bayno na podihom tumulod di kapyo. Ilo kapal tarabang tumulod di. Ilo helikopter ngay kapal perang tumulod ngay tapos tumulod da bosi. Ilo ndala kabondat modernisasi. Nga intanto ko na pala tambulagam nuno na dila nakamodern. Nuno na kita dati. Harohin mungkin haro nakamodern nga iyati imay momon sa ideolo dat osilih dat yudi haro modern. Kailan daw mimboros haro rumun, hari walay. Nga iyati imay papaharo, iyati mumunsoy. Ingay it wadik puru. Tay ko nugya nga randi wadik puru haro ni karay ta wadik lobong. Ngon na dati ano gompion piarawon pakanan da itu ini. Ngayon nando pogi sasapo. Burung muray muray batu. Hiri nundod pogi sasapon nundod isayot bobosat alaid da manguni. Kasuhayanan matigat may galito usawon ni kadawhit kamunta ka muray batu bo. Harohit amo no ating ko dot manguni gisamot iri nundohot ay kamanang.
Titungkap piro? 500. Nga ihati imomon sa idilod miya galidi. Haro na kaguhi o kita kud kombolutandet ay papisapit isada. Pasuangan na isadad ikamundat tangulundat ikan laga. To kum miya galidit iri nga tu usawon ni gad. Ay man na po ino po iralan na po pisap nga mo igaya-gaya di sada. Mihingkapoh na tilo. Iri nga tulo ni papaharo bo nga buli ka pian nila dambo kondat ipoy gangak nga milongon papisapo ito nga tuntul ngay pisapon na lumbalari. Nga insanan na po rin nga iti tulo na papaharo. Ako ni kaharam mo dali. Dumi galid di. Ako ninangku ko yo kayo na po hom sadu po dat ay pay maha-maha ko ilat tambulag ngay. Tapat nakapid sadu ko ilat tambulag to ko. Nunu na dihat anu paindalanan nila tambulag piagalon dati. Nga agum makalabihan dia lo. Okay, ayat kadua na padam turu. Isay nang ko ipagilitan do kayo, imantad ko katangkaboh daw, kanu dot memeruhang, dot sansikuh pakaguralan do kaposyon daw. Sehasta saja pada jalan hidupnya. Satu hasta. Hasta mantadat tempok ke tunturum, iti sikuh bobi. Borosan datid iya dila. Saira napod atang kaboh tako nga oruhanganot keposyon dati ralan keposyon datid sansikuh kago. Sekira napod adid miagal ko ay pinuhobo. Asaro ko napod tumongob asarud atang kaboh nga aruhangan no pinuhobo do ko. Tuk tumang kahabon napod keposyon ititi. Sanga daw sansikuh. Rompok koloho di nakatambad umur. Kedua tadaw, kataluh, keempat. 5 na pa tadaw nga soropoh nohot karuhangan do keposyon. Nga isay nang kudo kayuhot mantadat katangkabo inanapot ralan do keposyon daw kayo nga. Oy naruan. Nakurah tu at kedua na po dumalu. Nakurah tu atangob kau mantada panampakai intangay nolot bunga bakung di ladang. Isumuni ay soot kumaraja ay soo mangawol nga iyoho na po moboros ako kumado kayo. Salomo pia mantadat kondoson daw nga amui kipanampakay dat miagalil lo kalumis piagalon nilat bunga. Okay? Kaswayan na ano matigalat ilosangin suni-suni ngay. Miagal ko kudi nunugyan lo bunga bakung ilo. Bunga bakung. Ito'y kogok kilo ko bunga teratay ko nunulat ko mo na bunga bakung. Bunga bakung yang indah karena dati menandigam gisambay nam ako pakatutun lo ko mo na bunga bakung. Borosan ta ko na pod bunga teratay lah. Ina po bunga teratay nga kasunian na po nga ihilok kaluyungan dat parit-parit. Ihilok kaluyungan di sa samu nga Nga hali piad mampung-hampung ko ihilaway got sa samu. Nga sayra na po mangusak o lumisatusak. O bunga teratay. Bunga teratay, bunga lili, iso ikari. Iso imatugi.
Misuway kalau pi misuway aku kurang kamu ndo bunga lili hoy. Bunga teratai dadaw natit apa gotot memegampi bunga. Ino po hit ngono po intay sinunion diolo nga ay sasamu bo. Teratai nga katutun nga kan teratai. Kogok kang kuya hadit ipakanan do wogok bo. Iri na kumanda kogok tu pakanan do wogok. Kano po kayo rin nga kaladi bunting. Humampung ka hilad way gidi. Mangusak nun da. Kaladi bunting ka. Sira na po mangusak nga ang lumi sa tusak. Miyagal piad dihot. Koyonon dilo sasamu o murong nga sira na po mangusak nga alumis. May min kundayong. Ako kuro kaguti ko mo na bunga katak. Tumaya no kod may dati pasurato ot bansa do bunga kano ko tokom. Humanab po kanto at pembungaran to kon lotong bunga-bunga ngay. Naboras sa hitidat Raja Salomo pia mantadit bobos pia panampakay disyon. Ay irinay bobos ay so nohot. Magalala nga ay kanuh dat kalit dosang kuroh ng kuot kalumis dat tusak dilat kumunda bunga bakung. Mantadi di ayat ketelo nohpod. Sakira na po di miyagali di kinorohingan mendandani mengilumi sila sakot tahilad ladang tumo ita daw do bayno haro om suab patamon dahil tapuy o kaninangku ko kinorohingan na po nga lobi paguludat ay mengilumis do kayo itulun-tulun dit asang kuroh katumbayaan. Sakira na po gampian da kinorohingan ilo pia sakot-sakot. Nga ilo sakot-sakot nga sira na po menginto imparasan ko. Miyagal ko ilo galinting tay ko talinting. Sira na po intangan dati nga yolo na po loom ngano na po ukado ang ani ba gamot bobos-bobos boleh jadi daharo talu gamut. Ina po hisunian nilat galinting nga ihilad tu ulakan hilad ulak-ulakan nga tok asangal. Asangal mo ti oy. Akon po no ngayon ngon nupia po mo ontak kon po di salinatad tok ipiyahit diwanah ko ralatan nupiad alay ko garamason ay muti apatay. Ang asangal. Sakirad akon keri ano piangon rasuno demagadaw piang nga sumilaw kasari mo ti haray na kapi apatay lah. Nga sirad arasaman sumunin na kago. Mimbulay na suang ginawad ay mada ako ino miyagal ka pilo galinting ka kaposiyon ka. Nga atapot nagid kaposiyon na pa dati pay maha-maha ko ilo sakot-sakot ngay. Naboras sa hitidat sakira na pod gompion da kinorohingan nila sakot-sakot ngay. Ibay no man dati iduo man dati utusom patamon dahil tapoy. Nga ako ninangku ko iyati nagindet lobi ko man da kinorohingan gompio dat tiyagalon nila sakot-sakot ngay. At katalunahopod hasiyaw talunahopod daw miso
Manta didi kada kau no katang kabo homo boros nunuh manda ho mandahai akano nunu manda mandahai inumo nunu manda ho mandahai pakayo. O insana na poringa ihumon di bangsa-bangsa dit amu katutun da kinorahingan. Nga kinorahingan na po dilo surugam koilo. Dot iyo kayo na po nga memerlukan semuanya itu. Kailan nga kinorahingan dat iyati na po perlu to kadahara pangakan-ngakan. Perlu to kadahara panampakai. Kamun na po hom naritanda hitid. Akon ko iso o katang kabo dati, right ko iti pangakan-ngakan. Iti pakayon dati. Nga nuge mumunsay dati dot ay aratu tay ko kosuang to dit katang kabo dohiri. Iyati sendiri. Ritan no po kapiyad ipangakan-ngakan. Tepot tigiadat iyati no po tinga manu tokod ino po ipangakan-ngakan dati nga asadap po bagyabo. Asih. Angod kadi do momogon gi. Na angod ka. Angod. Manu tokod yudi. Nga tumanud na po dot ay panambarasan dito ngo dokutur ngay. Iti na pa akanon dati nga ina pa apuri manan dati haroroso hiti na kabang. Hiti na kabang gi. Korikot to po hiti guang. Korikot to po hiti guang ay so no roso. Halasu pum osogit to hiti. Kasait taro na tulang lah. Aluganan, si bobolon. Lumangkan na miguring kurus. Minum pandaway ga si bobolon. Ino po hit angod, asih, asadap pot apurimanan dati nga hiti na kabang sumua nga pa diti akan pondok kari katilatian nga ay so no kamuyon. Jadi ino po hit katangkabo dati dilolo nga pasalit iti akanon. Ino po yung mumonsay dati dot ay asarud haro katangkabo dot pasal pangakan-ngakan nga ihirid manu tokod haro kolobihan pay maha-maha asadap niya galid. Sa kirapiad ayami hirapawon nga hiti na kabang nga ayami hiri. Kasuang po tim ay so no kumunda ayami ko osin ko. Mila naman kung pologosan no pod ayami. Tu osin no po no nga kasilihin dad kumawa sa raha. Irihi mumonsay dati dot ay atangkabo. Ino po hita kanan nidi nga modified dati. Man to ko modified do. Iri man di manang kabo dati. Ilon nandad haratanganak nga kita na di haragambar tulun na tagayo nunuri. KFC. Tok. KFC. Dadid mumura gatang ki. Nga mahal nga gatang ko takan na ba no. Ilon na himanang kabo dati. Katano de tanganak ko may kaday. Hiloit haro KFC nga magalay. Magalay ito ko no italo na maya to ko ditalo na di ihar pagalayan at akawaya di harat tulun da paingira ko to gahayo KFC. Mantadil la KFC ham kapanwa nga dagadi miyak ka kosuha nga dadi miyak. Iri momon say dat iyati na pa nga osilid iswa nga katangkabo. No pakago. Ay sanan no polo nga suway kalatakan nun, suway kay latinumon, apakah yang akan kami pakai? Boling kagaton.
Ya, si bobolon kawokan. Okon na pa kayo pangakan-ngakan nga iti madihet pakayon dati ka. Sakira na pod miagal ko iti rasuk, iti nga katangkaboh dati. O kuri o rasuk, tumangkaboh ta koy. O gumo o rasuk, hinggon numadi ka. Pero nohot, pero ginumud ido kayod iti rasuk. Labi punod ilo kongonduan. Pero no di dohod di rasuk ay. Man pa ko soroho itit ay KKR damin suswab sa linay dat sumuang agid hopo da tulan dat ay itit tulan dat bay no. Apal nga no da ko rasuk ko tu akuri gyan. Haro ti dia, haro kigaris sa tiolno, haro pohit, haro logod Adventist, haro ngaran ko, pago. Haro hit, iti dia itanarulongon, apala-pali gi. So iran nupot akuri o rasuk nga, miagal mo ito ka sambayang. Atang ka boy, itino ko di do rasuk mo sambayang. Mamanaw itino po. Nga ako ni kaay sa rasuk do ko di. Nga iri ni pakayon kulum no kurin sa lamari. Suway po'y hiri lamari, haro po'y hiri kutak, haro po'y hiri kantung. Nga ino pakasari ipakayon ng haro iso duon no. Ay ogumo it gunon dati nga ogumo marasuk. Kasut no panu o kaban. Haro duo taluh pa yan na kasut no panu. Nga ino po'y pakayon ng haro iso duo. Akuri nga atangkabo ta koy ogumo nondo nga to kumhinggon no diti ka. Okon pondo dot tok mundalih di walay. Sekira sa ngulo no masitar transpo mundalid tempat bertugas rak tok kurayan na dilo ka. Patamon nga arubatan itanganak ka daw nga ay nunda kanangan kud agayo hoku ka. Katangkaboy kinunu pakayon. Apa yang kami ilo panampakai? Karita iti pangangkutan nga dati ilo nga katangkaboy ki. Nga ay lani kinorohingan dat iyo ko no po nga oporlu. Ilo no hit koporluan do ka dati. Ay lani kinorohingan. Ayat ka talu na podam talu. Nga ina pa'y pagangatan do hiti. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mantan ke iti panampakai dati, mantan ke iti pangakan-ngakan, panginum-nginum. Ina po hit pagangatan do kinorohingan nga. Cari dahulu kerajaan Allah. Uruhangan ni ngay kinorohingan tambah ni ngay kinorohingan niri. Jadi iso no po hit ay konsikahan dati dot paingkukura hila kamon dot cari dahulu kerajaan Allah nga kanu to kapagiampay isuang dot kaisisan da sumambayang kaswabon iti. Amin. Puji Tuhan. Okay. Iti no ho iso oralan dati dot ikomoyan dot mendahulukan Tuhan. Pagulunan dati kinorohingan. Sayrat oposik to kaswabon nga kanu to magano timpu dot sumambayang. Mungkin secara pribadi, mungkin mampai to katit ay kapagisisan dati dot kaswabon. Ang puji Tuhan lagi mantad iti tongo dusun ngay. Hari man ko akon ko dusun no may among gi komon ko pa nga haronit imo borset pak kadit. Ini siaran apa pak kadidit sera irindi. Ipet akaratid dusun nga may ampay. O suayan kan tadid. No di ko piyat itu ay asapaw-sapaw yelad magisasapul kamato.
Itih na dat isoot ralan dati det kanu minsan mo kumakinorahingan papasagulu da kinorahingan. Ang puji Tuhan okon no ko ay kapaguluh ka daw nga imaso-maso dati det maganuano nga paingampay to koy kinorahingan maya itit kapagyampayan dati kasuabon. Nga hagi ataranan ni lokomin do ko ubo. Iho na pamintang gi. Sayra det katalib nun dati ke ara kasuabon. Sekira hara kaliwanganku miagal ko makan do kasuabon paunian ko nakago. Nga ina po hipakinongohan ko nga ilo pelajaran boros nga ataranan det minto. Aramay gan kumin-kumin do ko bo. Ako kataran dat mintang ilo kumin-kumin ngay. Kandam oloyo no dat tilad. Kangis na ngay, kairak na ngay, sosangulon. Kadang-kadang imangkod, mangigita karita, paunian kuhom. Mamadari bohi nga, ataranan, no ka makumin dilo, intan kuno nga, amo na tumali bilo, mongon sito amo na tumali, haro na pakasarit ay mulayan na kuhay. Nga, burasan na po ikatapatan ni riba. Puji Tuhan tu kanu to ko dat kopo papagulo da kinorahingan maya ditikay sisan dati. Iyo kayo himaganuan do timburuan do dondo nonso ko gitakano mogonso ko girapawon. Tay ko mani pagayadong rapawon nagi kapagulo takano katahuri. Kung sikaw tu itinadahit isoot pagangatan na ba dati itibo. Sa kiroh dot ay kasagaan da kinorahingan. Ato ko katilom busiti keke aramin susuab nga no basanan no di dati daharo. Ay so pia menamboros nga kanu to katimpo dat sendiri to kono mangintang boros-boros kinorahingan. Tu natina to kono did sayra dat papaimpun no kaposiyon nga inupay ko paguluman natin nga magihum to ko da kinorahingan. Manta didi kada to ko nakatangkabo da tadaw da suab. Kakuaan na pa nga tadaw da suab haroh koinggoritan daw sendiri. Koinggoritan da sanga daw pabagalon dod munto ka sanga daw. Inupay katangkabo kagu dati tinga memusaro tadaw da suab. Dit penorikot. Isega di tumungob. Tumungob to kay it hapon nailanam ako kurohot. Hapon nailanam ako kuro kawaya-wayaon. Kaindalanon, karalanon dati da suab. Sebagai tulun ako basan otongob to kay tangkabo to ko. Nga kana po ditihom kada to ko nakatangkabo tadaw da suab. Tu apoy lanom ako kuro kasunsudon. Nga may to kono indalano iti tadaw do bayno. Wayaan to ko ti tadaw do bayno. Sakira kasado to ko nga manaw-panaw ko kasado. Gugulian na kagom ay hingga madi kino saduan ko di. Iti nakantaralan ka posyan ko bayno ka. Manaw-panaw ko kagalam. Nakotampisal. Intay no nga, nakotampisal at kulit tapunti. Katampisal loralan na kaposyan ko di bayno ka. Ilo na indalanon dati dat ay manikid tempo. Manikid tadaw. Nakura tu pagulonan dati kinorahingan. Tu dati ay lanam song hinggo ho kaulokon, hinggo kalangon dati. Aunsut to kapatay ko. Katampisal, kagalam, o tuntuad. Ilo na kakuaan dat pagulonan dati o kinorahingan. Dita daw ko nihab. Isong ko nihab. O ngayon hadi karuhang hilok kondingaw. Pukul
pukul 5, pukul 6 mo rin sa dapon. Maginulu-nulu, hibaga pagindalanan nila di nga, alulu, mismo na kay jalan talupid sandakan lang. O kita ko din, gumo na di kapi na pansutan da talupid sandakan tapot kari. Ay dako ngon pansutot, ngon tamo da iri ko, monopot do, nga pansutot, dapan balakang. Ay, iho na po Hawaii bihom, ako no kotoron. Ngon na po simi na kaponsutan na tulun lang. Jadi tanaw isong ko ni hab pamanaw na dihay nga kudi aramayanid dit ikarita tumakad hano ham gear 1. Ay nakumbal man ko no gear 1 insan. Umbal po doy suway nga ang kahus sa pamanalib-talib dia ipiyahi nga palanok katalib ade nga bobosan po mamansa kumiyak nga tumakad. Gagaran nga idi korita di korikat pada di tahun dapan man lagi danda undara ka nga po porikot. Jadi di tadaw ko ni hab ang ako na dirubad do kutur di korita minay service paminyak Philpam. Haramayan ako di momonsay, recommend ako ida kayo mo edit mo ipakiunsay ditulon. O sikap po longon di siyo, induo ka sikap ko momonsay. O sikap po siyo imiagalit miagali apanganakan. Yoho no pod sayrad mangidunat idu tok apanganakan okay. Kanut tilod mga gotamot ka mangidu lapas nagi nga katumbok na di bosi nga keluar kicap hirinad kosil yo pondolon kosil ngay nga intangan kuno pa isyom iso komundot yun di IC apanganakan mo si kapo pakaraja rekomino ko ila kosaliwanit Philpam tingidon at iogon no po siti lemong idu pakar no borite di bagi iogon no po manantag di tongon nat ngay koy para kakas kasyam itinopohom ngon no pialis ako otiso nga ako no abuyukan kasyo kasaro-saro ko da monis di kanihab nga araraw ko gyud onda poliso ko tongoy so wasirilo ko kung iso ilo jarum ko kano ginaw ko demonis nga kasyam ngon no pialis ako ti salo nga ay lan kuy kasyo kuy atumbayaan siguro kadi posyo nga di pasi lebih kurang got buka pasang 4 jam na isim naman sa ila posyo to kokohur antakan no po dinokab nga hodi motit nangaragid hodia nangakanan di gontiay ngay may bimborisiyay hirino didat kakusyam tokoy osono ngadadi ko piyad tundundu no patulun nga yun do miloh no padadid miagalin do tundundu tulun no piganti-ganti kuda do tundundu kampus tumilagyan iduan sa resoy hinggay narag tingalanan hinggay man kisa side kertas pasir kisasan nga man tadi no kita kudit miagalid itundundu di karita hirih na dat kasaro ko tokoy kamayan dat canggih no tundundu karita nga canggih kapya tundundu datulun dewinan sa kinorohingan irih kaguhit tokom canggih no kayo sa kinorohingan lagi kada boros sa tundundu iti nagitabok nga kasuayanan to kunod igitan po nga kaupurimanan dati nga ngono po gunting nga haarol kasuayanan ni bogi memang aiso no lumabi dat iwinan sa kinorohingan
nga mau tahu madin nakan dot tok kapatan kasari 4 angka kasari bulukun. Oh tokoy konsoy mo tiga nga atok-atok. Pajak na po giar 5 mantadot mantad ko ningaw may sinulian pajak giar 5 na tumakad. Bulilah. Milo na di may panusok-nusok idit karitad wago-wago ngay may papanganak ay makasagulo. May na panusok-nusok nga ay kasagulo. Jadi itinapot intangan kanapod hiti nga kinorohingan isyo na mangigit dati nudihot katangkabo dati. Sakiroh dot iti pangakan-ngakan, panginum-nginum, panampakay. Kanapod hilom ilasakot nga gampian kinorohingan lobi pun na dati sebagai dat tulun da kinorohingan it milasyan igitan o kano kay ti pamagunan bahkan da igitan na may suruga. Ako ninaku ko memang gagampian to kono kinorohingan. Demi agalidi. Nga halip ya miagalidi dadamot to ti pamagunan tokoy. Agumo mo tiga kamondat. Agumuy awayaan dati tid it haro nagitimpu dot kapuriman to kod miagalidit. Hamo mo gampi o kinorohingan dati. Iboros kopyo bo. Iyo ko nga kung balikan to kapuriman dot hinggo no di kinorohingan iti ka. Sera kawaya to kantakan no pumagunan. Mimbulay ni kapurimanan dot miagalidi amo mo gampi o kinorohingan dati. Nga oduya ka antadit dati no koindalan nila pagulunan to kapag kinorohingan ka. Carilah dahulu kerajaan Allah. Nakura tu ato ko kapuriman dot hino kinorohingan. Kakuaan no pakanta nga ato ko gya magihum disyo. Ato ko rumamut, ato ko rumapaw. Nakura tu kapuriman ko ino pa'y girlfriend to ika boyfriend no nga o sadu man dia. Kakuan na pa nga ako rumamut disyo. Nakura tu kopyo duh ko di sawon no. Kakuan na pa nga ako gya sumonong. Paingka nagi kadaw kinorohingan nakura tu suhuan dat carilah dahulu kerajaan Allah. Isay na ko'y lod, mantad ka ako magihum, ako rumamut ta kinorohingan iri, mumunsay kapuriman takod osado mantad kinorohingan. Jadi pagangatan dati kasuabo na bay no, carilah, ihumo, maya damay tako rapaw, rumamut ta kinorohingan. Tapos tagid agumo na kaboling kahang kaposian dati, nga ipanubayaan na sayra na pod, o tapot ay rumikot ang rumapaw tako kumakinorohingan. Irinot sangin sa dia na nga pitahaki siya di nga iyati nagiit amoy. Miyagalot buwa sa gata. Hilo na itusin. Kadi papanganak. Hilo na buwa sa gata itusin mo. Nga dati ngayon ko hito. Dati ngon mo. Pengkuraralan na magano. Ngon nagya putungo igata. Ano no nahitusin dahil. Nukas kinarahingan dahiti. Piagalon na pulot sakot-sakot ngay. Jadi jika demikian alam mendandan di rumput di ladang, ita daw dabay nom suab patamon dahil tapuy, tidak ka ia terlebih lagi mendandani kamu. Kamu po nga, sangin sa dia, dia na po nga takon ko di koymon gunsuab. Dia na po nga takon ko di Betty Gonsung. Dia na po nga takon ko di Marion Kelly. Dia na po nga takon ko di Malson Maralin. Hino no nga ihati it ay sa kahadiran na ay sa kahadiran dati dahiri bo. Jadi may to ko paganuh to ko kehadiran no kumakin orengan. Miyampay dot
may toko pagihum di siyo, may toko lapur di siyo, do dia kutih ka. Hirinan da nakasadia na siya titahak ngay daw. Miyagan na sakot-sakot tugompion lebih pun da ihati sebagai pananud. Tulun ikinarahingan na sangan mo. Na haharon na pagyalo nga bo. Ilo na kupiyo nga magala dati. Nga nakuro. Haratun na kupiyo. Hiri na nga mangala di. Ato kay insalawan da irogon nga mono to si bo dat mamagusa dati may panumpalid dati nga rikot to kono kumaki na rohingan nuno pay kagatan dati parikoton to ko kumadi siyo tu isiyo na isangano isiyo na momogampi dati isiyo nagiit mongin sasamod dati mantad do kantakan pamagunan. Kadakatongo haruson lihon haruson lihon nung kitang balot Yesus kasasalit korongong ay sopo iwan kadang ketong Yesus na sondihon. Kano misis at takad isang kamaya. Kinarhingan isundo isang kerjaan surga kung sikaw do kasuabon na bayno nakano kaguyahay dat minongompok diti kay sisan sumbayang kasuabon hitih lagi dat insan pakagud na imbulayan dahay dat iya na pohom mamagompi dahay papatahaki berkat no dit na kasadya no montok komunikid dahay nga harhot iso dahot komitmen dahay irinay irumikot yahay kumadia sera na pokorikot karapo yahay kumadia nga inapohit titahak no ipamagompi no dahay dit pangharoh na nga manu patumboy o kumadahay nga agumo tamo da kagatan dahay ti Tuhan mantadot kolomokon dahay karohian da pamagunan tu umbal lorogon irinay momonsay dahay asaro da kansado kumadia nga mumbal na hek kasuabon da bayno mimpun da bayno rumikot yahay kumadia isuang ganun pakantakan tadaw da bayno insan pon makiano yahay panghakan no hingga na parikoton dahay buruan dahay tindalanon dahay nga parikot hatas dahay rin ay miyampay asimbayan sa dumantad pagumbalan ino pa ikasunsudan nga ikasanangan. Tinasambayang dahi Tuhan, parikatan dahi kumadia, iswa ngaran di Yesus. Amen. Kaya kung sikaw pagbiru na bakit ko sa mga suwag, pinakaw po, nakasamang Yesus. Yesus kasasalit korong manguduli ay soko iran sinunod kadang ko Yesus na sondihon harong sondito no kitang balut Yesus kasasalit korong mamuduli ay soko iwan sinunod kadang ko Yesus na sondihon ay soko iwan
Yesus Luzon ihong kadakotong sondi lodi Yesus